Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Kakasi Students Union hapok jengalam jong Assistant Education Secretary usamla Richard Malyang hakahnya trik menailar arja apulai. Kilala banyak kendu yu Vice Chancellor jong School ba nihu Professor Prabha Shankar Shukla. Man panci pensyai hakabai day bagi jing pentrikam ya ke 4 years undergraduate program jong National Education Policy arja arpho. Hakajing keren keseng kaladawa ya nukli do jong ni ke school ba bau deban ai jing pensyai ke bakham janai Kanang ban weng ya ke jing sadum jongki college bat ki samla pulia ki bampal la ban sedang ya ki kelas jongki nak daw ke kendrum kenram bami nak National Education Policy ka sengru kala keren chai dak bersya ban pentrekam ya ni ke policy ling baga hybrid mode bat ha ju ke por ka seng kala dawa balada day ban pentrekam ya ke 4 years undergraduate program deiru bat pentrekam salansar lani lada pentrekam dak sistem ke beremru day ban long salansar Rasmi nak pilihan kaseng lembaga education cell nilai untuk UPC ikan atli kimat kepada kong ko apan sai hello ke keren ke jungi kalong abede ke new education policy kaba nak kalian ki colleges pertong uro ki nai kai ki kena kisah ke jing umdum halor ke jing momsai ya kene ke NEP atau ladaki colleges kinyai ka sistem go tmai ane kinya sistem goberem dia kan gajing ya ter gajing tai jongi pada visi dilakukan sayo ba ke university ke depan wan harangkat ke pencai ke ba khamsai ba khamjanai colleges kenang ba ki kena puli kena bisa bangkata halor kene gajing mamsai kinya ke sistem goberem na botamai kumjuru yang kaseng nila keren saya ba paseng dile pada pediang ke hybrid mode ane ba atli system kinya ya bujuk por bat ke university harangkat ba state government kade ban ai ya tarai wati kena hato lada kinya ke system goverim ne system utmai ba kono ke kinya ke system lada ke goverim ne utmai makanaro kade berlong selesai de borok bat haju por ke jing pensai kade ban wan nak leng visi loong bahagi ni kisni ki banwan punya kenduk education minister ya ka bayo ya ban ya syong ban ya ther ban ya tai seni lo kani ka jing pentrekam mek NEP hagi colleges tena kalian ka seng ni loong ba ka hakatu ki jing ya kenduk kani ban sai but hakaju uporo ya kitu ki colleges khamtam ki ba mla le si ban implement ya kani ka FYUP ni ka sistem batmai juga NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kena beci menjadi klik ya ka banyarap man kan paham lem ya gitu ki colleges ki bamla kot bos sisa ya ka ban implement ya sistem pertamai kenang ba gitu ki kena aro ki semula pule ki ba pule ya gitu ki colleges ki bamla ban implement ya FYUP kin yo ya ka ba wanra lani ban yo tu so jong ke jing mentoy lembaga ni FYUP kumboyo lang gitu ki kena ibo pule hapo ki colleges ki wala ban implement ya FYUP bat kawai pat kamat kabangi ye kenduk mentagasngi bot visi kalong halor ka jing jong itu ki sama pule ki badai na kabri nyang trap jongi ki ba pule hapo school ba hapo Manipur hadin ba kalami katu ka jing jia ya ka jing ya ka jia bu musnam hapo ka jela Manipur te kalabu jung sibun ba sikadai ya ki sama pule ki ba pule ka te school ba ya ka baki nang la peteng ye kejung puli kejung ki hadin kejing ya tai buat visi na kalian visi pula menjur ya ka ba on khot ya ka meeting ka ba kerpang ya ki din jong ki school ki udah nampo school ba ni hu ba kinsim ya ka rai ba da kejuk ke por na kalian visi udah kerpat ini seng
ya ka bangin ai ya kicing tip iba khambne ya kini kisamla ki pulih ke skul ba po Manipur bat kumju ro ju kopor ngalaman ong ba kini gede kerwo na kelen seng sia kitu kisamla ki badang hapan pulih mentai sing pulih jong ki ya po skul ba Manipur ya ka ba kin ya pha lem ya ki jing tip iba khambne sia seng kang ba seng kala man submit sia skul ba ni hu ha ka dei ha ka bentai ya ka ba kin yo ba muteng ki jung pulih po skul ba ni hu la ka dei na semester ka ba kila i no lani la ka dei na do ka semester ka ba sedang te nakaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de chimlang ki kli ya ka ba penting na begini ki samla pulih ki ba pulih ha po skul ba po Manipur ki namdo ya ta ka hop ban teng ye jing pulih jong ki khamsilor na ki jing ja jong ka ne jing ya musnam